Nizere ko umeze neza cyane wo kurikira Wisdom TV Rwanda umunsi ku wundi, aho tuba tugaruka amakuru agiye atandukanye avuga hirya no hino. By'umwihariko reka tugaruke mu buzima. Ku munsi w'ejo nibwo mu Rwanda hagaragaye indwara ya Murugo iteye nka Ebola. Ngo yagaragaye ko yasesekaye mu Rwanda. Benshi ku mbuga nkoranyambaga bati ese niyaba ari covid igarutse. Abantu rero bakomeza kugenda babyibazaho mu buryo bugiye butandukanye. Minisiteri y'ubuzima minisante yemeje ko mu Rwanda habonetse abarwayi bafite ibimenyetso by'indwara y'umuriro mwinshi iterwa na virusi ya Marburg. Nibyasohotse mu itangazo ryagiye hanze kuri 27 Nzeri 2024 rivuga ko hashyizweho ingamba zo kuyirinda no kuyikumira mu bitaro no mu bigo nderabuzima bitandukanye. Indwara yica cyane kandi indwara yandura. Benshi rero bakaba batangiye gutekereza ko ashobora wenda kuba hagiye kugaruka covid-19 cyangwa se byari byaguma mu rugo. Mbona abantu barimo bagenda batebya rwose bavuga ati nyamuneka niba ufite n'akawunga gakomereho, wamenya ibigiye kuba, kuko ni indwara ifite ubukana kandi ikomeye cyane. Yagarutse rero hatangiye igikorwa cyo kumenya abagiye bahura n'abagaragaweho n'iyi virusi, mu gihe abarwayi bakomeje kwitabwaho n'abaganga. Iyi ndwara ikwirakwizwa no gukora ku maraso n'amatembabuzi y'abantu bayirwaye, nabwo ikwirakwizwa binyuze mu mwuka. Nicyo wenda navuga ngo cyiza kuri yo, kudakwirakwizwa binyuze mu mwuka. Minisiteri y'ubuzima rero ivuga ko uwo ari we wese ugaragaza ibimenyetso byayo, ari byo kugira umuriro mwinshi, umutwe ukabije, kuruka, kuribwa mu mitsi cyangwa kuribwa mu nda, yahamagara ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC kuri nimero 144 cyangwa akegera ivuriro rimwegereye. Benshi iyo babonye ibyorezo, by'umwihariko nkatwe dusenga cyane, iyo hari ababonye ibyorezo barakubwira bati nyamuneka irangira ry'isi, isi igeze habi, isi irimo iragana ku musozo cyangwa se isi irimo irakamwa amakuru. Bitewe n'uko iyo usomye biravuga ko ngo mu minsi y'imperuka hazaza ibyorezo bitandukanye kandi bitunguranye. Byose rero ku basomyi ba Bibiliya yageze ko ntabwo bibakanga. Minisante rero yashimangiye ko ikomeje gukurikiranira hafi ikibazo kandi ikomeza gushyira hanze amakuru ajyanye n'iyi ndwara. Tubashimire cyane, aho dushimire Minisiteri y'ubuzima ku butabazi bw'ibanze b'isi itanga mu bijyanye no kwirinda iyi ndwara ndetse no gukurikirana abayagezeho. Ati abaturage barasabwa gukomeza imirimo yabo birinda kandi bakaza ingamba z'isuku. Nyamuneka mukaze isuku. Abibuka ubwo covid yazaga mu matangira yayo, bibuka ko isuku, gukaraba ari ibintu rwose byari biri imbere cyane. Rero benshi batangiye kuvuga ati nyamuneka byaba ari Guma mu rugo igarutse. Ese kandi byaba bimeze bite? Indwara rero yandura iyo habayeho uguhura kw'amatembabuzi y'abantu babiri barimo ufite virusi ya Marburg. Niko iyi ndwara yandura. Ubwo ngo bavuze ngo guhura kw'amatembabuzi y'abantu babiri, nyamuneka abantu musomana mwitwararike, namwe bantu musambana mwitwararike, kuko ushobora kuza gusanga rwose waje kwandura iyo ndwara binyuze mu gukunda gusomana cyangwa se mu gukunda gukora iyo mibonano mpuzabitsina, ukaba wakwandura iyo virusi. Ibyo ngibyo biba ariko mu gihe muri abantu babiri harimo umwe ufite iyo virusi. Ngira ngo navuga iyo harimo umwe ufite iyo virusi, amatembabuzi akaza guhura, indwara tayari uhita uyisigarana. Tunavuga ngo ni ugukaza ingamba z'isuku, no kwirinda izo communication cyane ko utamenya ngo ninde uyirwaye ninde utayirwaye. Ariko by'umwihariko kandi bakwiyumvaho ibyo bimenyetso minisante yavuze, ukaba wanyarukira ku kigo nderabuzima cyose ukabahamagara RBC ku murongo wabo utishyurwa 114, ukabona wenda uba wabona ubufasha.
Nyamuneka abantu birinde guhuza amatembabuzi, birinde nyamuneka. Ikintu noneho gitangaje wamenya kuri iyi ndwara kandi gisa naho kinateye ubwoba, nta muti cyangwa urukingo by'iyi ndwara biraboneka. Buriya iyo hari urukingo hari ukuntu ugabanya ubukana bw'indwara. Muri uko kugabanya ubukana bw'iyo ndwara wenda ukaba wabonamo n'ubufasha cyangwa se ukaba wabonamo support, bitewe n'uko iyi ndwara yagaragaye ariko bayishakira ubukana. Ibyo byose rero bikwereka ko nyamuneka no kwitwararika. Nta muti cyangwa urukingo rero by'iyi ndwara biraboneka. Icyakora iyo umuntu ageze kwa muganga atararemba yitabwaho akabasha kurokoka. Wakibaza ngo ko nta muti nta rukingo yitabwaho ate? Ibyo ngibyo uze kubishyira muri buraketi hanyuma twikomereze, ibyo si ibyanjye. Kugeza ubu rero kuyirinda hakoreshwa uburyo bumwe n'ubwifashishwaga mu kwirinda Ebola. Ni indwara imeze nka Ebola ariko yo ifite imbaraga nyinshi cyane, inica cyane. Rwose ko imeze nka Ebola ukina umuti nta n'urukingo. Ishami rero ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rivuga ko Marburg ari indwara yamenyekanye bwa mbere ubwo abantu basaga 31 bari bamaze kuyandura, naho 7 bagahitanwa nayo hari mu 1967 nibwo iyi ndwara yagaragaye bwa mbere. Hari mu gihugu cy'Ubudage mu gace ka Marburg na Frankfurt ndetse na muri Serbia mu gace ka Belgrade. Icyo wamenya wenda iyi ndwara kugaragara mu gace ka Marburg naho yaje gukura iyo zina ryayo, kandi yanagaragaye muri Frankfurt hangana naho ni mu gihugu cy'Ubudage. Icyorezo rero bivuga ko gifite inkomoko muri Afurika ngo kuko iyo virusi yasanzwe bwa mbere mu nkende yari yakuwe muri Uganda. Akenshi navuga ko Afurika niyo mpamvu uvuga ngo kenshi cyangwa se most of the time usanga iba igarukwaho navuga ngo ibibi gusa, ibiri negative. Usanga niba hari ikintu cyiza cyabaye ntabwo ari Afurika yakizanye, ahubwo niba ari ikibi cyabaye ni Afurika yakizanye. Rero bavuga ko iyi virusi yasanzwe mu bwa mbere mu nkende yari yakuwe muri Uganda. Abantu bakunze rero kuyirwara ni abakunze kumara igihe mu birombe no mu buvumo, ahantu hashobora kuba indiri y'uducurama. Wakora uducurama dufitemo ukuntu rero tuyanduza cyane. Marburg ni virusi mbi kuko yica hafi 88% ibyo bayanduye. Urumva ko yica ku kigero cyo hejuru cyane kurenza abakira, cyane ko nta ndwara nta n'urukingo, nako nta muti nta n'urukingo. Bisaba gusa iminsi hagati y'8 n'9 kugira ngo uwayanduye atangire gukenera kongererwa amaraso. Urumva ko ni indwara mbi cyane, ni indwara mbi cyane kabisa, ni indwara mbi cyane. Imana ikomeze kuturinda no kuturengera. Ubusanzwe rero abahanga bagaragaza ko ishobora gukwirakwizwa binyuze mu ducurama, inkende ndetse n'ingurube. Mu gihe umuntu yanduye ashobora kuyanduza mugenzi we binyuze mu matembabuzi ava mu mubiri nk'inkari, amacandwe, amaraso, amavangingo no kuryamana n'umuntu wamaze kuyandura. Nyamuneka mwirinde cyane. Ishyirahamwe rero mpuzamahanga riteza imbere ibijyanye n'inkingo Gavi risaba abantu kwirinda kurya cyangwa se gukorakora inyama zo mu ishyamba, kandi bakirinda gukorakora ingurube mu turere twadutsemo iyo ndwara nk'uko OMS ibivuga. Abantu rero bigeze kwandura iyi virusi mu mibonano mpuzabitsina bagomba gukoresha agakingirizo mu gihe cy'umwaka wose kuva batangiye kubona ibimenyetso kugeza intanga zabo zipimwe inshuro 2 bikagaragaza ko nta virusi zigifite. Abashyigura umuntu bishwe n'iyi virusi nabo basabwa kwirinda gukorakora umurambo. Indwara ya Marburg rero yakuye izina ku mujyi wa Marburg mu Budage. Twabinyuzemo tubona ko ariho yagaragaye bwa mbere hagati y'1960 n'1970. Wenda ikindi kandi nabwira abantu nuko umuyobozi wa OMS yitwa Tedros Adhanom Ghebreyesus akaba yamaze kwemeza ko rwose mu Rwanda iyo ndwara yagaragaye. Ayatangize Rwanda Health ati has reported case of Marburg. OMS yo ikavuga ko ati is scaring up its support and will work
with the government of Rwanda to stop the spread of the virus and protect people at risk. Ngibyo rero byavuzwe n'umuyobozi wa OMS. Jewe reka nsoreze hano hanyuma turaza kubana n'undi mu biganiro byacu bitaha muri Imana wane namwe.